umthandazo wesabatha imini yesabatha sizocela ke kuba iJesu yonke khona ngaphandle ingcwele kuba izukuthi abayikhohlwa ngokufasa inkinobho umntayifito bakwenzeke wembathe kanti ukhohle ukufasa inkinobho phezulu kumthetho kuba umuntu maye ela embethe ngaphakathi inkinobho beyifasiwe kugcineni phezulu amen qala ukudlulisa lokhu bantu abaNkulunkulu ukuthi lithi izwi ukulalela izwi kaJehova kuhle ulalele ulehle ungalaleli indumisi amaNazaretha akade wezwisisi kahle uma etshelwa ukuthi kuthiwa kuphumizwe kumnikazi ukuthi abantu abasuletha amazinyane bathe akabamangi lapha ngibuka amazinyane zonke izinto amasabatha abantu baletha amazinyane imbuzi kodwa igama liphume ezwini lathi abasuletha amazinyane abantu amazinyane akho ngoba bengekho nje kude kule fika lapha lezinyane lapha lisekho lapha ekuthenini Sethethe lelika manje amaNazaretha akade awafuna ukuzwa abelese kuletha amazinyane kuthiwa isibhuzaza khona zonke izinto isibhuzazana osungasihlaba wenzele imbeleko wenza ngaso manje mina niletha amazinyane impela la asakhala lapha akhala afuna onina ngahlukanisa nonina niwaletha la siyacela amaNazaretha azama ukukuzwa kulalela izwi kaJehova uNkulunkulu lethani imbuzi eseyiphile eqinile ngoba kusho amaqala esini uthwesa leli cala abantu ababebulala abantu bephakathi bethwele yesinwe lamaqala eseyifuna ukufa khona la lembuzi siyacela abantu bakaNkulunkulu ukuthi balalele izwi kaNkulunkulu amen esizocela ke ukuthi labo abathunywe abakubo ngalomuzi noma amakhosi asezulwini ngalomuzi bazokuya kwihlasikize ngapha izoba u3 ophethize ungakhuluma into yakini ukuthi hayi kithi wenze ukuthi cha kufanele ukukhuluma into le oyithunywa abakini abakutshele ngayo ngalomuzi noma amakhosi asezulwini ungaqambi futhi amanga wakhuluma amanga la ngoba uzoboshwa boshe khuluma amanga ukuthi bonke abantu babengabe balalele wena kanti uthatha into wayiphotha angiyoti oshembe bathene noma abakithi bathi bengasho kalenzi iphutha ngokuzolimala amen umuntu uthi usibanibani kwabani endaweni ethile ngaphansi kwenkosi ethile abesihlale nabeni amen lokho ke kuyokwenziwa intayisuti noJamengweni hlangene intethelelo abashumayeli namakhosazane nomvakeli nabakhokheli yena yahlabelela manje inkulumo ukuthi ngafika umbongo kuye bese ngamnahlale nabeni amen bonke abonze ngani inkosi yobabusiza amen lo khulumayo uzamtahla wasibiya kwesabiyelo umuke belimoto amen abantwana benkosi la ngizocela ukuhlambukela ikhesa lakithi wasibiya lithi malivela lithi lipande alwamndeni wakithi wasibiya lithi inhliziyo yayimbi kakhulu labulala azilabulala nabantwana bakwabo belamayo manje lapha eseyikhona leyasha labantu lababulala lababona usuku nosuku lacela uNkulunkulu alikhumbule ike lavela kamuva lithi liyacela ukuthi uNkulunkulu athambise inhliziyo yalo ngoba inhliziyo yalo yayimbi kakhulu alukwazi ukwenza okulungileyo amen
Ngibongethe inkosi enkulu uNyazi wezulu. Lo ukhulumayo umfana wakaSithole kaNongoma esigodini sakaMememe emzini wakavumela. Bantwana benkosi bengicela uhlambuluka la ngicathi ikhona okungcindezelayo. Ngithe emasontweni amabili adlule izoza la ekhaya lomphefumulo kuyisabatha. Ngilwe lapha esangweni esibonakalisweni uqhamuka uNhlanzi uphethe iBhayibheli. Afika athi ngibeke isandla eBhayibhelini angithandazele. Manje lokho engithandazela kuba lento enyukayo la esifubeni iziphume ngomlomo ikhulume ithi yayiphuza yayibhema. Ngithe sengibona kule sonto ngaphinde futhi ngahlaselwa isibonakalisi esijalo. Ngiyibona ngibhema nje isikhathi eside. Ngaze ngaqala ukuthi kwenzakalani. Sengathi sekunesikhathi ngibhema ngazayibuza ukuthi hawu. Sengibulahlile njalo uNazaretha. Ngabona ukuthi hayi mangiphaphama ngabona ukuthi isho lento iyangihlasela impela. Ngiyacela uShembu uNyazi wezulu ukuthi laba bakithi ababebhema abathule leso sithixo. Uthe emasontweni adlule futhi ngaphinde ngaba nesinye isibonakaliso. Ngihamba nelembe siya ePoint. Isilo sihamba naso siyakhuluma. Siyangihola sithi khona inkosi esiyakuyona mangisola ukuthi inkosi yakithi. Masifika lapha ePoint sifica ihlezi lenkosi namabutho kodwa abahlezi ndawonye namabutho ngacade kuliwa abahlulele. Mase ngikhuluma nayo lenkosi ibingelela ithi inkosi awuhambi ngani nalabo abangena emkhumbini abangishile. Ngithi mina hayi labantu abashile bayogqilazela phambili. Sincane lenkosi lelo ukuthi ayivume ukuthi siye ekhaya lomphefumulo. Lihlale ngapho ilembe nje lithule ngicela sengini. Hlabelela ngithi zulu. Edile izivume lenkosi ukuthi size ekhaya lomphefumulo. Ngithethe ngihlezi izolo ntambama ngiyacabanga ngithi labantu laba abahamba ngoba abakithi ngingayilungisa kanjani. Ngavele ngafikela umuzwa nasenhlizweni ukuthi kumele ngilethe imbuzi engizocela uShembu ukuthi angiqoqelele abantu abalumba abahamba nabelumbi bayogcindezelwa phesheya. Ngiyacela ukuthi uShembu angiphe lawo mandla lawo ngiqoqelele leso sizwe sahamba kanjalo. Nokunye engaphinde ngibaboniswa khona ukhona ikhehle ekudala elavela mina likhuluma lithi sidabuka ngenhla kweAfrika. Lithi uyabona mfana lezi ndaba lezi ekhuluma ngamapiramidi lawa anqakile nilemhlabeni ukuthi sawakha kanjani nabelungu labeni bathembile abazi ayakhiwa yithini. Bakhona kanjalo zangivezela wathi ngisho abapostoli abalandeli kaJesu babengekho 12 bebe u13. Ngiyacela futhi uShembe angikhumbulele ikhehla la kaMyeni laqala isibongo sakaMyeni uDumi. Uvelile emndenini wakithi eyinsukwini ekhuluma phezulu kwamshanami ozala udadewethu. Washo ukuthi akasacasukile. Wacela emndenini ukuthi ungamkhohlwa. Wabacela futhi ukuthi akukho kuhle ukuthi kube mina kuphela ngedwa ngizekhaya lomphefumulo emndenini. Wabacela ukuthi abese. Bengicela ke kuyena uNkulunkulu wesibongo uMyeni ukuthi mayivuka angavuki ngamanga. Ngoba uphile wathi abaqhubeke basonke eZayoni. Bengicela ukuthi leyo moya lo obophe isibongo obuzayoni esibongo sakaMyeni uShemba awuthula ugeze awuqalise esibongo sakithi. Amen. Okunye aphila ngivezela khona emasontweni adlule ngoba ishilo umshumayeli ukuthi angicele ngembuzi ngalethi imbuzi ephakethe la ekhaya. Ngizocela ukuthi uShemba amamukele angenise la ekhaya lomphefumulo. Ngithe sengibona sengilethile leyo mbuzi ngathi sengivuka ngesabatha ekuseni ngabona umfundi nomningi uzongishintsha ibheshe eligqokile uzongigqokisa ibheshe ngoba ibheshe ladosa lona bona kodwa bangela umalume elibomvu. Bafika sebephethe ibheshe elisha bazongigqokisa lona. Sahamba sasangena la ekhaya lomphefumulo sosabatha nabo. Amen. Uthemba kwalokho kwadlula ithuwana phela ngaba nesibonakaliso uShembu uNyazi wezulu uhlanganisa lo mndeni. Wachaza uNkulunkulu ukuthi lo mndeni usaqabele kusamele kuhlukanisa abantu bebengamaqoqo afanele ngokungamacala abo. Kodwa kwamanje uyabaqoqa.
Kwathiwa siphinde futhi sibheke kakhulukazi lapha kumdolomba. Uthe sibonalise ukuthi kuvela ngibe lapha phambi kwendlu yamakama kwathiwa asibheke khona ngathi khona inkinga ekhona lapha naye kuyibamba. Bengicela ukuthi uShembe uNyazi lwezulu angikhumulele amathongo akumalume kamama. Nabo beke bavela bacela ukuthi nabo ngibahlambulukele kodwa amacala babangazisi. Laphinde futhi lavela nethongo labo malume kababa. Nalo likhala lengikhombisa omunye umfowethu engimaziyo likhala ngokuthi akanaki. Kodwa ukuthi kulo yakho. Futhi kulo yakho. Laphinde lakhala nalo ukuthi alinakile. Ngiyacela ukuthi uShembe uNyazi lwezulu alikhumbule ithongo lakanhlebela liqoqa lifake ekhalo umphezulu. Ekseni ngithengilele namhlanje ngicindezelo womubi ezama ukungena ezulwini ngendlela ongasiyona. Ngicela ukuthi uShembe angichithelele yompi ngoba ungilimaze kakhulu engicindezela engigcina ikhanda. Inkosi ibusise wonke ngizwile. Amen. Mama noyekhetha inkosi bamnyazezulu. Lokhulumayo uphumlana wachamane endabeni zaseKranskop. Inkosi ngiphethe ukhomba. Ngicela nami ngithunyiwe abakithi. Kodwa ngizoqala ngidlulela ukuthi kukhona isibonane sengibuke naso kuzosa kube yizolo. Sikababa uNgombela. Uthe mayifika kumina kungathi ufika ngisekhaya endlini. Uthi la ukhona mntanami ngicela ukubuza. Ngabe usohlanganisile yini insizwa? Ngithi mina baba insizwa zali lezo kufanele ngizihlanganise. Bemasethi hayi ngisho ukuthi kufanele uhlanganise insizwa zesigeke. Kodwa manje mina ngase ngabe nakho ukuqonda ukuthi isigeke sibayelana nani. Ngithe mangibuza ukuthi manje kufanele ngenze njani basethi mntanami ngicela ungiphe lokhu okuncane ofanele unginike kona. Uke waya yini ekhala umphefumulo wangihambisela isimayo. Ngathi mina babangazi ngihambise lutho anginalutho. Ibe ngikhuluma iqiniso ukuthi anginalutho. Uthe omaye khona usisi wami eceleni kwami wakhipha imali wamnika. Wabonga kuyena. Wasethela ngihlanganise insizwa. Kodwa manje angazi lezi insizwa kufanele ngihlanganise. Ngizoyihlanganisa kanjani? Ngiyacela lokunye bengangithunyiwe ekhaya. Ngithunyiwe imindeni okhokho bami. Bengithumile bethi angizela ekhaya umphefumulo. Kodwa ngokuthi ngingakunaki ukwazi singanaki ukuqonda. Ngafika la ekhaya umphefumulo ngabiza ukwangafanele babizi. Abasekhaya komama. Ngaba nenkinga emva kwalokho angazi ngisho ngithunyiwe kule ndawo. Ngiyacela ukuthi nambe ngithethelele. Ngoba ngumntwana nama ngazi. Izinto ngiyazizwa zona wayekhuluma kodwa manje ziyangidida ngoba nami ngisemncane. Akukho ngikwaziyo kahle hle. Kufanele nami ngibuze kwabadala ukuthi kwenzakalani. Ngiyacela ukuthi uShembe engithethelele nokhokho nofika kumina engitshela ukuthi kwenzakalani ekhaya. Ngiyacela ukuthi ngicele ubaba oyena unzalayo benobaba nomfowabo noma unzalayo. Kukhona into eyenzeka phakathi kwabo. Kuze kube qhamuka mina ngoba ngikhona emhlabeni. Sengihluphekile kakhulu namhlanje ngisazobacelela into ethelele uShembe ebenze bethethelelane. Ngoba lenkinga ngeke ngazani. Icala lithethwa ngobaluleke kweyithibini. Bendano ucela ukujulwa. Yebo into eyenzeka phakathi kwabo engathi bathi ubaba lo mina bengazi ukuthi uyena. Bagcina ubaba hamba wayegoli. Kwasala uma kwathandana nomfowabo kababa. Kwaseqhamuka mina njengoba ngikhona emhlabeni. Bengicela lapho ukuthi bathi angibacelele into ethelele ngoba manje ngiyahlupheka. Ngicela nami ukuyicelela into ethelele uShembe ukuthi akuve uMahlambe ukuthi ngingasenzi izinto uMahlambe nginganakho ukuthi lapho ngingasenza kanjani. Amandla anginawo. Angikutholi ngisho umsebenzi. Anginayo ngisho ID. Akulungi lutho. Sengizame ngayo yonke indlela ukulungisa kodwa akukho kulungayo. Ngiyacela nami uShembe ngithethelele noma ngabe kwamacala. Enkayisuthi kezwakala umongo yalutho uShembe afune lutho phela. Umntanazo wakho nje ukuthi inkosi balamule ubaba ongizalayo nobaba wenyama lokuba uncane wakho. Amen. Ubaba wakho ngempela owayegoli. Wayeyosebenza egoli. Ubaba wakho ngempela ilo owayeselekhaya ubaba omdala. Hayi lo ubaba wenyama lo. Yeah. Ubaba omdala lo wayegoli.
basala umphoba ngokubela umngaka ngijwena lo ubaba owayegoli lomile ngangazizwini ongizalayo oyena obaba wami lo obaba omdala ilo wayegoli ubaba omdala bekathi wayekhona ekhaya ubaba yilo wena umama wakho wayeganile umyeni wakho wayesehamba ngisho njalo omama begane ndawonye akasashomuli ngisho umama wakho ozala wena ozala mina umyeni wakho wayekuze ngene baba omncane wayengekho esegubu wena yishwa yebo lena yishwa lona wangena nesimele wena uthanda bacela uNkulunkulu akabalamule bathethelane amen avumele lokuthi uyisho nanga wayekude ngokushazi wakhe phela lo abenanga ngendlela umuntu angena futhi ephilo munye amen uthi noma uthi uyangena ngasekho ungena ngesiko amen kodwa lezo ngana zona zakho amen izalo sosegodukile amen wena bona lutho wena bacelene mthandazo sebenza unikupha usona khona izikasheme uthi inkosi ngicela ubaba ongizana ngenyama nobaba omoya amen baze bakhulumisana umlotha bathethelana mawuthola amandla ubanikelele uzoba lamushe umuntu wesicawini ngoba babili banamacala abangenile izwi lomndeni bayacabana amen amen awukhosi Ngekhethe inkosi uyazi lezulu. Gama lami nguNtando, ngicela ungasisho isibongo ngoba angakazazi ukuthi ngwakephi. Kwaqhamuka umkhulu waqala kathi ngwakaNkosi, kwaqhamuka ugogo sethi ngwakubumede. Ngicela uNkulunkulu angifunele isibongo ekuyiso ekiphatha sempilo yami. Ngithunyiwe uNkulunkulu engcwele unyazi lwezulu. uNkulunkulu bengathi ngihleli la ethempelini ngemuva. Uma ngihleli qhamuka abantu bandlala icephu phansi namathawula. Uthi ushembe uNkulunkulu tshela abantu uma behlala phansi bangawandlala amathawula cela uNkulunkulu awabamba amalimu. amen bangawandlala amathawula bahlale ecephini. Nganikela umnikelo la okusebenza ekhala umphefumulo uNkulunkulu wabenza umkhulu uthi umkhulu wena mfana ngeke usube yilutho empilweni yakho. Impilo yakho ngibuphile ngekulungele lutho. walungu Ayakazangazisho kusho baba ngizana nje ukubona umlomo wakho ubambeka nje uthi unyazi lezulu umuntu onamalimi sokuphitsana abantu yena ilona lo ufuna ukukhuluma kuqala abantu abadala basheshwa lolaka nje ukuthi mangikhuluma nomunye ekhuluma sinashayana ngoba siyakuthi ilona lo ufuna ukuziwa wena umuntu lamandla balamuli bacela ishem because selibahlalise esigawini baye kubanga umlomo wami akuvele qala ufanele kube uye ophambi kwempilo yami. Amen. Imvamisa ke kubanga bakwayitha nakwanyoko ingakho ugcina umuntu esedonseka engasakwazi ukukhuluma kodwa manje mangidawuhlala ivesi hlabele usithu simalade nezo nqane ukuthi akomsilo bakathathelele ngoba makuthathele yilo nalo uhlabele ivesi umlomo wakho kodwa mase khuluma kubanga umbhobho umbhobho umlomo kubanga wona bese nalo ufuna ukuziwa bese bedonsana kodwa makuthathele yilo nalo uyahlabelela angeke uphazamise umuntu kamuntu mayihlabelela ungathakana amalini akakhulumele kubeka ba labuye ngaphupha engathi ngingabomama lapha ethankini ngimnesalukazi akazi sethi mntanami
kunomkhulu wakho la nomuzi uyibambile ibusiso umucela uyayibamba yonke into vele wayenjalo nami umuzi lapha ekhaya emphefumulo ukhona yebo kulungile socela ushemba mbeke esawini akufuna umuntu nomkhobholo mayela ushuda wagezwa lo muntu usebenza kakhulu ukucelela uNkulunkulu amen ushemba amgezele inhliziyo kaLucifer umkhobholo inhliziyo kaLucifer umuntu ozana nenhliziyo amen akeze ngalo thona mina kuyena uzibusise ekhayisuthi ukuphumelela wakazungu wasenkenini lendaweni yaseBabanabo ikhaya lomama wami libakhanyile bese kuba yikwagogo kowagogo umama uzalana mayiphumela phansi umphuthi umbhobho uzalana kwaMpungozi mina ngakwaZungu ngizoletha lapha isibonakaliso kuthe ngoJulayi kwafika ngangihamba endaweni engazi ukuthi isigodi kuthe mangifika kulesi sigodi lesi ngacela ubashembe ukuthi angikhiphe ngoba phakathi kwakunezinto engahambi kahle ngempela kwafika izwi lathi intanami ngizokhipha kulolu sizi lolu kwafika ubashembe wangikhiphela ngaphandle ubashembe wayengitshela ukuthi umkhwena wami uyolethwa uyena ngempela kuthe la ekhaya mase phela umhlangano kwafika umuntu owayeqhamuka eMaritzburg wakasibetha wafika wathi uthunywe yizwi kuthiwa uzocela intombazane yakwaZungu nangempela wafika lapha ekheni wangangithola kwathiwa akavuke nangakusasa uzongithola lapha eThekwini wafika kimi eThekwini wafike wangitshela ukuthi uthunyiwe kumina nangempela mangithi ngiyafika laphana emzini wakhe ngafika kukhona uNhlanzi kanti ubashembe wayethe umuntu zami seyivuleka uyomfica phambili ngempela wathi uNhlanzi mayefika kimi wafika wathi sithandwa sami bekade ngizokulanda ngifuna ukuthi uzovusa lo muzi lona ngaqalela into ubashembe owayenza kimi uthe kusesenjalo wathi njengoba ngila ngizokutshela ukuthi uzongihambela amazonke aphesheya uthe lapho ngoba kade kuyi-G20 la eThekwini ngathola isimemo sokuthi kumele mangifike laphana kwi-G20 nangempela ngafika khona kwi-G20 ngafike ngahlangana nentombazane ngathi mina yazi ukuthi ngimenyiwe la kwi-G20 emazweni kuthiwa ngizohambela amazwe onke angazi ukuthi kahle kanjani intombazane yangithatha yathi ngicela ukuthi ungibhalele inamba yakho ngizokusiza mina ngakho konke kanti ubashembe wayeshilo wathi khontombazane engizokuthuma nentombazane leyo mase ngithumile uyokwazi ukuthi wazi umhlaba wonke nangempela bazalwane lentombazane eyiNazaretha isabatha khona la ekhaya eyakwaqebe khulu nangempela yabhalela izinto zayo ibingangazi ukuthi ngiyinazaretha kuthe masuka lapho intombazane isingibhalelile into zayo wafika ubashembe kimi wathi lo ntombazane engithumele kuwe intombazane ezokukhipha umndeni wakini esigodini sosizi ngaqaleka wathi mntanami kade uhlupheka lo muntu lo owawukhombile usuke ezulwini iwona mune ngithume wena ukuthi uzongihambela amazonke aphesheya kukho konke nangempela kuthe le ntombazane mayingifakile laphana kanti kuzoba nekhozi yokuqala la eSouth Africa ethunyelwe i-G20 yangibhalela le ntombazane ngasilethwa ngabo wokuqala ozohambela amazonke aphesheya ngase ngaqede lapho Kala phela manje. Ngithunyelwe eChina ngabizwe eChina ukuthi bazongivulela i-factory
ngiyakwazi ukuthi ngivula amathuba omsebenzi. Abazalwane ushembu uNkulunkulu. Amen. Bekukade ngisokola bese ngitshela ukuthi ngicela ngithathe emhlabeni angibulala ngoba bese kunzima nto uzombalekisa noNkulunkulu ufike kuwena abazwane nenyembezi mawukhala uzohleka awusethi wangiphela ekhulumeni kwakhe naye uNkulunkulu akakubalanga ukuthi egcineni kufanele ufake ingubo emhlophe ubalolile wengubo emhlophe ingubo emhlophe phela kufanele mase usuphophe uyifake kufanele ukhethe inkosi kuqala bese ulinda uNkulunkulu obhabhadisa ukuze uNkulunkulu athi mayehamba nawe ahambe umgqokile ngoba ingubo emhlophe yokuvikela wena lokuze kuhamba amazwe nje uzobuhlangana nomoya mubi ongakufuni ukulunga lokuthi unyowushembe nje uyisithe esikhulu sikaLucifer uzofuna ukuphazamisa uLucifer fanele ugqoke ingubo yokunqoba fanele ungalibalike ntombi ngoba uNkulunkulu ufuna ukusebenza ngawe amazwe ngamazwe uyezwa amen ngithe ngizala ngoba kube khona izinto ebezinhlina kakhulu ohambeni lwami kakhulu khona isikhathi lapho uSathane wake weza kimi khona wathi kade lokhu engifuna ufuna ukuthi ngimuphe amandla mina ngangazi ukuthi imaphi amandla la enginawo wathi ufuna ukuthi anginikeze isihlalo sokuthi ngimuphe amandla engiphiwe wona ezulwini ngangazi lutho nganga-understand ukuthi yini ukhuluma ngani kwenzakalani omubi bazalwane uyabona lalela omubi uzokuzuza uma ungayigqoki ingubo yomnqoba uzothina ngokukhuluma nje kanje kanti usekuzuzile uthuma wena ukhetha uNkulunkulu ngoba kaShem wenza isiqiniseko futhi ukuthi mayobhabhatisa uyobhabhatisela ukuba umNazaretha hayi ukuthi uyobhabhatisela ukuthi ubhabhatisela abantu abadala uyobhabhatisela ukuthi wena ungumNazaretha uyezwa ungayi komajiya bazokufaka empophomeni uyezwa amen ungalinge lapho ubhabhatiswa khona ubhabhatiswa la kukhona khona ushembe unyazi lwezulu uyezwa ntombi amen uyena okhiphiza ukuthi abantu abobhabhatiswa hayi bobhabhatiswa empophomeni amen ukuze uvikeleke ntombi amen usuqedile isibonakaliso sakho ufuna udlulisa yebo besacela uNkulunkulu angikhumulele umndeni wale nkosazane ekwazile ukuthi ikwazi nami uNkulunkulu ayiphindele akwazi abakubo ukuthi bavulele nabakithi amasango amkhuphulele ekhanyeni ngaso sonke isikhathi amhole amvikele kukho konke kokubi ahlangabezana nakho Nkosi kusisi amen ngiyamukela inkosi nomsindisi igama langu uNosipho ngowamakhaya ngihlala kaJi so ngihlala nomalume bashona bonke ngasana umalume lo ngisele naye nginenkinga ukuthi waqeda ngami ngaze ngatshela umuntu wesizulu ukuthi uqedile ngami asikho isidingo sokuthi ngiyohlola ngoba uqedile ngami so ngicela ukuthi ushembe amsiza amgezele inhliziyo angiqaqe nami kulezi zinto angibopha kuzona bengicela futhi ukuthi waqeda kanjani nkosazana kuthiwani kwenzenjani ngaye ngangena endlini yakhe umalume lapho iy'mpahla zami zisemsana ngaye ngavuka ebusuku umalume engibuke ebusuku angazange enza lutho noma ngiqombela mani ukuthi nje uyasebenza ngami ngabe umuntu wesizulu wathi asikho isidingo sokuthi ngihlole ngoba uqedile ngami sekushoda ukuthi angeze umkhombi wakhe okunye okwenzeka ngaye ngaba nengane ey'ntathu leyo qala yasala esibhedlela so bengicela ukuthi uShemba angisize ingane yami la ikhona ukuthi isuke emlilweni uNkulunkulu yasala esibhedlela kanjani wayibulala noma yaphunyuka
ya ngapha masi ya eshoneswe Oh so lezi ndothi intathu lezi ezinye ziyaphila olezi ezinye zaphila zangcwatsha zahamba kanjani zona lesibili ngayizala kwase ukuthi izoba fomansi ngasasa savuka isithuli lesithathu ulalelanga kufanele uqinise intombi usebenzele nezingane ushembe apha amandla uyinikelele mangabe umalume wakho ugangile lezo ingane zikuyena wayephihlisela kona ukuthi ayidwebule ingane ushembe ozokutshela ungakholela kakhulu lento oyithatha kumajiya uyezwa yebo wena umalume wakho uyamsola yini angimsoli ngiyazi ukuthi uyena sengibone kakhulu oh suba vulela impihlakalo yakho yebo uyangishaya ikho zakho ngeze ayikwathumela bese ngimcela oh ulungile ntombi ufuna ukusebenza kakhulu umnazaretha wena ngumpostoli manje uyayilibazisa nje futhi nawe uzokusiza kanjani uNkulunkulu ngoba phela manje mawusuka la uyalapha kumajiya lokho ekhohlisa umajiya ayisukela manje ngiyakhetha usukela manje mawuthanda ukhetha inkosi khethe na umpophambi wakho ngiyakhetha inkosi nomsindisi uyabuya uNkulunkulu uzoyihleli ulungisela ukuthi uhambe uyobhabhatiswa ezwa ntombi yebo ngezwe uzokwazi ukuthi ushemba phamandla uwazi ukulungisela ingane zakho bese ugeza naleli dlozi labo umalume wakho ehleli umalume wakho elikhohlalele yebo ngezwe uNkulunkulu akusize thola manje ngoba uzosebenza lapha ekhaya uNkulunkulu azokwenza umusa ukuthi lezi ngane ayihlwithe ngoba lezi ngane ayihleli kahle lezi zakhe zafayo yebo yebo Nkosi busise ngiyabingelela kubandla lamaNazaretha lo khulumayo uthobeka nami ngicela ungasisho kodwa ngizalwa ngamdaweni ngifike lapha ngizonikela imbuzi ezimbili sekudala kakhulu ngihamba nomama ongizalayo ngoba umndeni wami abasekho bonke futhi abanye abakholelwa abakhonzi kaShembe noma sibatshela abafuna ukusilalela safika lana-ke mama sasihamba sabili sanikela imbuzi ezimbili okwakuya kamdaweni nalapho-ke kaMkhwanazi okwagcina kumile-ke manje ukuthi sinikele saswela imali mina ngagcina sengikhishwa inyumbazane ekhaya sengizondwa wona wonke umuntu angazange ukuthi kwenzakalaphi kodwa mhlawumbe ngoba mina yami imbuzi engangiyiphethe yakamkhalazi okanti ubaba wayengakaze enze kahle uma ushadiswe seshadiswa yingane yacela-ke imindeni ngithethelele ngalokho nami ngumntwana ngazi ngifuna indlela emva kokuhlupheka kakhulu akekho wahlupheka njengami ezinganeni ezalwe umama mina sengibuya ngisho ekuthwetshulweni lapho engangivaleleke khona endlini emnyama ngingaboni lutho sekuphela ngami kepha uShembe wangilanda nemindeni yami emva kwalokho ngazama ngafuna ukuthi Nkosi yami kwenzakalani kumina ngedwa nje ngehlelwe izimanga ezingaka ngathola ukuthi kugezwa imindeni la ekhala emphefumulo ngamtshela uma ngehlahla wavuma sesa kwama-ke manje ngoba siyadotisana akekho ofuna ukulalela ngizocela-ke namhlanje uNkulunkulu kaShembe ukusho ukuthi ngizobonga izolo bengisekhaya umama engakwazi ukukhuluma engakwazi ukwehla embhedeni egulela ukufa efa futhi befa izolo ngingathatha inanto wangagoqa ngathandaza ngathi Nkosi mphikise uma uyena kuphela ozokwazi ukuthi siqedele esiqalile ngakhuleka ngambuza umama ngicela ukuthi sinikele kuleli sonto njengoba sohola le mali yegrandi nawe yegrandi sinikelele nezangoma nabathakathi abasala bakini wavuma ngizombonga kakhulu uNkulunkulu kaShembe ngalokho ngoba ubengithi mase ngikhuluma ngimbona ukuthi kwasayena ngathi umqondo wakhe usuthunjiwe manje akasangizwa kahle uloke ethulinda imali
ayibhalisile umhlaba engafuni ukuphuma. Ngizobonga ukulashangile siyeza ngesabatha sonikelela imali yembuzi abathakathi nezangoma cela bambuse nkosami bamphilise ngoba meke washona sinayiqedanga lento yobe kuphelile ngathi. Ngokugcina kusapha ngiyayithetha inkosi yakithi ebuhleni bokuphakama unyazi lwezulu. Siyabonga abakhonzi abahle basezulwini amazwi uNkulunkulu asabela wona ngomlomo wabantwana bakhe behlambulukela izizulwane zemindeni yabo. Soma lenkulu shemba sifayona ayibekwa naye ezweni lasemaqadini ukuba sizohlalela isigcawu sabazali bethu abahamba emhlabeni lonile umhlaba. Sibonge lo Mpula ushemba ubekele ilizwe lasemaqadini. Esicela kakhulu abantu ushemba ngazipha isibindi ngoba uthatha isibindi umelela izulwane zeyinkumbi zabantu bakini. Ngoba abantu bahlubekile bangamaqoqo namaqoqo ekufeni amaqala ahlukene. Bonke abantu babheke wena unganene kwethuna. Ngicela kusomandla unyazi lwezulu afihle umngane wami abese engiphela ngizwi. Ngicela nje ngevesi lesithathu esihlabeleni samakhulu amabili nesishagalolunye 219 ivesi lesithathu. Izwi lezimvo Siboshiwe thina senza umathanda sihamba umathanda izipheko shemba khuluma ngazo lezi iboshe khuluma ngazo lezi ziphimisa lo mntwana ukhuluma ngomalume wakho usaphila lo muntu mayesehambile emhlabeni uzoba idlozi enjani azuba idlozi ezobuya lizohlupha inamathele egazini lomntwana lo mntwana lesenza lo mkhuba yakhe abubule phezu kwegazi lomntwana kodwa emhlabeni wenza lento yakhohle yezothiwa ukuthi wahlula amadoda yena kusho umuntu wesifazane akekho ongangithini mayesefile lo muntu umoya wakho usubhajwe ethuneni usubuza nganene ehlala phezu komntwana lo mntwana wala abesi kuze sonke bantwana baseAfrika ukuthi mina mzimba wami mina mnikazi wesiko ukhona obani igazini lami benzani igazini lami ngoba phela abantu kufanele bangcwatshwe noma batshalwe bese kufika usuku lesithathu badlule baye ezulwini lomndeni uma bengadluli umoya wabo ubuya uzezweni uzambana yini into ehlala ethuneni umoya uhlala ethuneni nazi isihlahla siyaphefumula isihlahla kodwa
umoya wazo awukwazi ukuhlala ethuneni ingakho simila sihlume sibonakale kepuzele kubonakala impande yazo ukuthi incela mhlolo ukudla bonakale ngesihlahla sinonobala ukuthi lesi sihlahla sidla kahle ekhabathini nawe umoya womuntu wakini uma ungadlulile ethuneni ubuya uzongena emzimbeni wakho uzohluma nayo yonke into okade unayo ethuneni uma uhambe nokungcola lokungcola kwakhe mayisengena kuwe kuzovela kuwe mayihambe losizi kuzovela kuwe njoba sila ekhaya emphefumulo sizoncenga uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba ukuthi akasincede uthi le moya yabazali bethu evuka ingeni kithi asuse insila yawo amen asuse imkhuba yabo asuse izitho zawo amen bese bevuma izwi kaJembe bona Jembe makeze bese bedlula baye ezwini lomndeni kwelamathongo mayibonkosi uma bengadlulanga bebhajwa kithi naleyo mkhuba sizoyenza leyo mkhuba singadala ithina ke efanele sikhule ngamandla simnuze uJembe unyazi lwezulu ubankosi size labo bazambe bethu ubapitazi bashumayela balizizla bavuma ukulahla ithixo mayibonkosi indaba iseyithixweni zabo uma bengayilahlile ithixo uJembe akwazi ubageza ethweni ithixo kufanele bavume balahle ithixo amen sinake sesizwile uJembe wenzani ngale mphefumulo sokwele emumva sohlala phansi nozalo sibabikele ukuthi uNkulunkulu uthini ekhaya emphefumulo uNkulunkulu ekhaya emphefumulo ukuthi uma amandla ekhona unyazi lwezulu lithi uma amandla ekhona asibambe phezulu zabo kumbe ezivuyile noma ezithenge ibayini ugcizelela kakhulu ukuthi sizama ukuqinisa ngasey'mbuzini zesintu lezi zithuwe zesizulu amen ngoba iy'mbuzi zesintu uJembe unyazi lwezulu akazenzi lutho uyayiyeka ikhule zalane ngesikhathi izalana zingena ey'kitini zey'zukulwane zomndeni wakithi nowakini ngoba lokhu la ekhaya emphefumulo uzomelela izizukulwane ngezizukulwane hayi ubaba noNkulunkulu nokhokho kakhokho uzomela izizukulwane kusukela kwezasendulo kuze kube kwezayizolo mayibonkosi amen lezi mbuzi ngemayizalana phambi kwaNkulunkulu ziyakwazi ukuqiba lezo y'kingi ziyakwazi ukungena lezo yizukulwane ngezizukulwane uyabona amacala kini wonke asethithekile ngeziphuza zakhe masithumela nje sizinye mangithi sizinye angithi ukuthi zinye macaleni uJembe uyibekile impahla zokuthi zimthume uJembe asilungizele uthi uJembe uma amandla ekhona wonke umuntu ozwa enobuhlungu bokuhlupheka ukuhlupheka mntwana wase-Afrika onako akhona wakho ukuthola imali benakini avukile eza nokuhlupheka abazali bakho bavukile nokuhlupheka bazokunamathela kuwe kwasekuvimba nenhlanhla owaphuma yona ufika kulomhlaba inhlanhla iphuma ezulwini mayibonkosi inhlanhla iphuma kumdali wakho kodwa abavuma abavimba inhlanhla yilaba bantu abangasadlulanga ethuneni babuyele kumdali wakho bese bethuma izinhlanhla yakho uwezuqinisile ukuthi into zami ayilungise imnyama awuzange ufike ney'nto ezimnyama uvuka ngesini lelizwe uJembe wonke umuntu mayemdala umnikeza ithamsanqa lakhe umuntu mayemdala noNkulunkulu umuntu umupha ithamsanqa lakhe lela khuluma ngalo nazi izandla zakho njena uJehova phezona awusebenzi ngani ngabo bonke abavela phakawulahla
konke ushembe ubeke ezandleni zomuntu ukuthi mayibamba lento ayibambayo ibe ijamisana nokuziseke bese iba impilo kuye mayibonkozi uyabalula ukuthi thabatha igethu ulime uzophila ngakho ungahambi ucela ukudla bala akekho umuntu ongadalwanga uNkulunkulu ephelele uNkulunkulu akadali into engaphelele abantu base-Afrika akekho umuntu odalwa nguNkulunkulu engenazo izandla ezimbili kodwa zikhona zezibona ayidalwanga uNkulunkulu ezindlini nabantu othola bengenalutho nje emahlombe la kuyinginyana kuyizandla ezincane ezivelile abadalwanga ushembe abantu ushembe phela uNkulunkulu mayibonkosi uNkulunkulu uyazi bezulu mayibonkosi amdali umuntu ushembe amdali umuntu okhalisa abantu ayidali ekhalisa abantu ushembe amdali umuntu ongaphelele kodwa bakhona badalwa yini babekhona uma bazali bakho bewakusola kusiqalekiso lo uphuma wena ontweni kayihlo oqalisiwe uphuma okhani kanyoko oqalisiwe wawusuyaqaliseka nawo ngoba abazali bakho baqalekiswa abaqalekiswa uNkulunkulu akaqalekisi uthi uma abazali bakho bebakusola abazali bakho abakusola ngoba wenza kabi khona umthandazo la ovuka angisazi ubani kodwa uthi lo mthandazo ngithumela umzekelo kodwa ngiphatha indaba yokuthi fundisa indodakazi yakho ingazuli hayi ukithi uma uthuma indodakazi yakho sikubani lo vesi umthuma indodakazi yakho nomntwana yakho ikubani lo vesi anikubeleleni bantwana bakho ngathi umthandazo lokuvuka Neben umthandazo lokuvuka uthi noma umsebenzini wezandla zakho mawubheka uthi uma uyithuma igama leJehova uyayithanda indodana yakho babe bathanda emadodeni omkhulu bethu mabethuma ubaba bethu nogogo bethu mabethuma umama bethu bethuma indodana awuhambe wena ufuna amadoda ukuze sondleke lapha ekhaya uyithuma igama laJehova konke ongamthuma igama laJehova uthi awenze ukhohlakala ababathandanga abazali bethu mabengawathandanga abazali bethu kusho ukuthi abazali bethu laba yakhona bayabona abazali babo laba bengabathungi ngegama laJehova silapha ekhaya mphefumulo ngoba sizocela ushemba sikezele leyo nhlamba yokuthi abazali bethu ababathandanga abazali bethu babafundisi ogogo bethu bafundisa omama bethu ukuthi abahambe bayolanda amadoda ukuze kudliwe lapha ekhaya abazali bethu bafundisa ogogo bethu bafundisa omama bethu ukuthi lengane ethwele ihushule ukhona amadoda ahlele egcekeni ithi indoda umuzwa kuwo uhlambulile kodwa ihleli phezu kwamahlazo umama nengane bayazi ukuthi kwenzakalani lapha egcekeni ubaba vele ungaziyo mhlawumbe ubaba ugcine phela yona le ngane eyamosha inhlanzeko egcekeni unini uyazi thule ubaba usedla amahlazo ngishithela idlayo zamahlazo ungathi egcekeni lendoda uma ingane izalile ekhaya ayiphumi ngomthetho ithele ungageza umuzi kanganani-ke ethe ingazalanga yakhushulisiso ikhushulisiso ngekunya kamina ngoba ethi ufihleli kwabakho uzokushakula kwakho ikhiphe leyo ngane umnomzane yena ukhumbula ize la mhlawumbe ngicune inkomo ukhiphe ithele ephezu kwamahlazo lezo ithele ayifiki koNkulunkulu besibongo bamnabo bathi asikudla ukudla ongahlambulukile esifundeni saloko umuntu akhipha isibusiso bazokhipha amahlazo bazokhipha iqalekiso bese impilo yethu itshenge emhlabeni ushembe-ke asingamzoli uma esangena unyazi wezulu
ikhale empilo ngoba uzosiza thina uzongeza leyo nsila yokuqala mayibonkosi eyenzeka ngaphambili ukuze izwe benqaba nemizwe baba ibenqaba vele ukudinga ngithi kudingeka isibili njengoba sasho ngovumo amen nje sothatha isibili uma singabavumeli ngoba phela lemkhuba alushemba angethule bayazi bayivuma wona baswele umlomo ukuyivuma mama besaphila manje bafuna ukuyivuma ngawe wena ufuna ukuvuma isivumo sebandla siyamphilisa umuntu ongaphesheya kwethu ngoba uma uvuma izwi kaShembe eParadise uvumela yena mayibonkosi bantu abahle basezulwini sithola amacala njalo nathi-ke siphilayo ake siqapheleke ukuthi iy'ngane zethu siyithuma ngegama likaJehova yini ungathi enganeni yakho uyabheda usimamana ngicela ungene lapha kusendwa angivulela angezi ikambi ngimcuphe usimamana uthuma ingane yakho uthuma ngegama likaJehova uthuma ngegama likaLucifer mayihambe ingane yakho ayiyindawo nawe uyindawo uzomphetha uLucifer ehlele ethuneni athi wena wawudumisa imisebenzi yakho usuya bangakanani-ke abazali bethu ababedumisa imisebenzi kaLucifer na unyazi lwezulu aliphumula abanenhlanhla uyibona unyazi lwezulu lapho ekhaya imphefumulo bathi lijulukele manzi ligeza abantu lijulukele manzi lihlanganisa iy'cubu zabantu lihlanganisa iy'cubu zey'ngane iy'ngane uma yikhushula wena wabona imizithi ngamasolda ajulu ukhuluma indoda la ngisayazi isibongo sakababa ithi le ndoda ngabulala umbani wami oyinkosana indlalifa yami ngayiqoba ngayipheka ngayidla uthi ngiboshiwe ngicela ngingithandazise ukuze ngikwazi ukukhuluma kahle ngoba inyama yombani wami igcwele la esifubeni ingivala umphimbo ulowe doho ngaze ngathi mina thathani umqomo sifamane lo muntu uzokhipha isikali ngingazi nalezo isikali ngoba phela lo muntu okhuluma akasekho wasendulo wabulela ingane yakhe idala kodwa manje ukhuluma phezu kwadadewethu la mhlongo wathi umhlongo isifo uthi wabulala inkosana yakhe wawuyibulalani inkosana yakhe uthi nganginomona ngoba lo mfana wayenza umsebenzi kufanele ngabe uyawenza uyangehlula ngoba nganginomhobholo inenhlizweni lo mfana uyena wenza izinto eceleni izinto kufanele ngabe zenziwa yimina wawusumbulalani nganginomona awuyinkosana yakho bo uthi wayenze njani uthi ngaqale ngayidlisa asengiyibulala ngayiqoma ngayifaka ebhodweni hawu wamfaka ebhodweni phela ngikhuluma kahle yinto ujajuda isibili sakho kwenesibili izinto wayezenza enesibili ngithi nami ngikhuluma nesibili njengayo uyabona abantu basisoko umuntu manje uLucifer ucabanga izinto ezibonile zodwa manje njengamanje ukuphi uthi uShembe umxoshile yehla ngenyunga ngene kanjani lengane uthi ngene ngani ukuthi sisebenzile lengane isimgezile umndeni ngeke umndeni awumalumwana manje nami ngane ngababela yona ngoba ufuna ukuzoyiveza indlela leShembe angiphe inyama yomfana ngoba la ngikona ngiphumule ufuna ukuphumula wena kule ngane ufuna ukuphumula kanjani ngiyacela sathi thina sikwazi thina uShembe umusapho mayethanda uyokwenza lo uthe sibathi waphuma manje wathi waphuma manje wathi ngiyabonga ngiyaphezulu sithi ubongani uthi usesiphile isikhaqa anisiboni la emgqokeni asiboni lutho thina awuyaboni lutho la wathi awu kulungile usesiphile sekushaya umoya hawu ngicela ninethelele ngicela uShembe angithethelele umunyazi uthi nange eduze kwenu kwenzani uthi uhamba naye indodana yami wayibiza ngegama kuzabatwana wayibiza ngegama athi awusibanibani ngicela ungixolele ntanami ngangenwa umoya kasathane ntanami ngixolele ntanami ubi uthi nange unyazi limbambile akasemuntu umfana wami
abasamkanjani inyama yakho wayidla uthi hayi ushembe usemdale kabusha le nyama engiyikhiphayo kumini ngcolile uzoyilahla ushembe usemfake yakhe iqubu lesibili esisha. Amen. Waphenduka wakhomba ngapha futhi eceleni uthawu ingane zami ezinye ngayibulalayo wayibulala wasenzani uthi ngangidwala ngazo awushembe ngithethelele sezimona wabekhala-ke manje ethi ushembe uyangifaka imbubu hawu ngithi ukhaliswa imbubu wena uthi imbubu yasezulwini ihlukile nasemhlabeni hawu ushembe ngithethelele yazi nathi sesithandaza umthandazo ukuthi ushembe amcimile umndaye ukhuluma ngoba siyiboni phela lento thina sizwa lo thandazo ezilokhu ebhuquza manje abahle konke lokhu kwenza noba uthi ngenza nomkami uphi uthi ngiyaphila lo zala lengane nguma kuyona akasekho wenze njani wabulawa yimina nengane zakhe zonke ngayibulala lona wamyekela uthi ngimyekele ngoba Machangase wathi ngimyekile Machangase ngoba besenza naye imkhuba naye uyindoda ngithulindoda kanjani uthi phela thina sizana ngendoda umuntu mayithakatha hawu indoda enjani umuntu wesifazane ingoba phela naye wenza imkhuba amadoda uphi athi usekhaya wenzani athi uyathakatha naye kodwa into ebuhlungu uthakatha nabagqokile ingubo emhlophe yena akathaka wayigqokile ingubo emhlophe uthi hayi thina siwazange siyigqoke emhlophe ingane umuntu omkhulu lesingo mhlophe ile ngane nguma kuyo yona sisebenza kanzima sibagezela abamali bayisebenza la ekhaya emphefumulo sebebahle inkinga yimina uyise wakhe mina lo mntwana ngababulala abafana ngabulala ingane zakubo ngabulala unkosikazi wami ngabulala nomunye wesibili engimshile yilo umshelele nami ngamsaba phela lo yakahla manje wathi njengoba lo mkakho ekhaya wayethatha lezi uthe ezinye wayigcobelela yimina ezinye wafika nazo ezakubo nalela ukuze uNkulunkulu akuthethelela njengamanje ngizocela ushemba kuphamandla hamba uyekena umphuke izikhwama umkhiphe yonke lento ngoba ucelela phansi indalo kaNkulunkulu uthi uyabonga awucela uyazi ezinye kuphamandla ngizoyibeka ngifuna umkhaya kube yizwe sathi hamba umkhaya kube yizwe umkhiphe umpuke nekhwama uthi ngizomphutha ikhwama mabathi bayithini ikhwama ngizokhuluma empelini ukuthi yeka lento yenzayo Sidushembe ngesheza kuthethelele hamba uthi ngiyabonga ngicela isibusiso shembe yakena mangisuka la hawu nami impela ngisayithanda lento ngoba baningi abantu ebabulele bangophile la kubantu isinkosi yangayezulu umubulele umuntu uhlala kuwe mahlobe lo muntu akulile wetshwenyuka naye alinde uthi nawe uzuwe bese yothetha ikala ngoba alithetha ikala engekho umangalo nomangale ekhweni abazali bethu laba sobathi sinamaqala ekhaya emphefumulo singabona ibala ukuthi sibatholela amandla noma sicela amandla ukuthi siphendule inkomo ezulwini imbuzi kuthiwa inkomo yokuthi bonkela abantu benzakalisa nenani maloya nibadlisa nibathakatha ushemba kabakutha zobageze ekhaya emphefumulo bese basemazulwini omndeni ngoba ngeke bahlale ngokuphumula bebebulele nabo. Amen. Iyadingakala imbuzi yokubacela inthethelelo uNkulunkulu abesebutha yonke lemphefumulo yabantu babulala ushemba bafaka ekhaya emphefumulo abageze abasemndenini ngoba uma umuntu edliza ongajiya ethuneni akadlula umuntu odlisiwe akadlula umuntu okhwehlelayo ethuneni ezwile kukhuluma umuntu okhwehlelayo akadlula ethuneni umuntu okhwehlelayo ngokungcolile umuntu odliza ongajiya uzodlula kanjani ethuneni usho ukuthi bangadlula ethuneni akaye ezwini lomndeni mayingayike ezwini lomndeni wena uzoya kanjani ezwini lomndeni wakho ngobona kunengane enikelelile cha ngeke uzuhlale ngokuphulelwa babulala phela noma sifanekisa bakuthakathi nje akekho umuntu omthakathi ongabulala makuthi umthakathi uyabulala wazi noma komthakathi kini uthakathi ubulele ubulala phela ngokwazi umuntu ahlanye ngoba egcineni ufehlanye lo muntu uyofehlanya uyohlala nasethuneni umbulele lo muntu. Amen. Badinga labo bantu ukuthi sibanikelele inkosi
bonke abathakathi bomndeni wakithi ababethakatha bebulala abantu ngayo yonke indlela yokuthakatha sicela Nkosi lawo bantu abathakathi uyibuthe yonke leyo moya uthwala ngomhlaka kubanzi ulethe emphefumulo uyigeze Nkosi uyihlambulule uyikhiphe namabulalo uyigeze amanxeba nengozi angabe babulawa ngemkhondo bese bathatha Nkosi wasezulu lomndeni unyazi yazi yonke imndeni emphefumulo ewubanza mayibonke Nkosi imbuzo yokuqala eyokucela ushembe ukuthi Nkosi amakhosi ngazwezulu ngicela ukuthi sonke isizukulwane sethonge iphethe impilo yakho wena wazi ukuthi khamba kababa amen abakuyisho nonyoka abazange babe semthethweni usuhlele komalume usuthongo wena khona unikele elabo malume wakho amen mawuphenya futhi uthola ugogo zanyoka umkhulu wakho iBusman nje laseyimalini la ithathe ugogo bese yitombi la mkukisizwa phumunyoko nomihlo awuyena kwakumalume wakho wakumalume kanyoka wakwagogo isibongo mfana mkale kuso lezi sekagogo zanyoka mayibonke Nkosi mayibonke Nkosi ala madoda ngidaba inkulu ngoba ilona lo futhi ngifuna ufuna mina ngiphethe ubholo kwaMkhulu angikwazi ukushiya ngiyakagogo ngekamkhulu ngekakomalume ngiphethe ubholo kwaMkhulu ingakho izinto eziphimba kangaka ake ngihlale kushembe uthini ngiyakhona abantu ababesisi imvamisa imisebenzi abayitholi u-99% wabantu besimanga uthola umsebenzi amadoda awutholi umsebenzi kudalwa yini imvamisa yezinto thina siyasaba ukubheka komalume bethu yilona lo wazi mina ngokwababa mina khona into enengizwe khuluma abantu amaNazaretha adukisa abantu athi hey ayikho leyo nto wena akhombazo uzalingane nekwandoda ngisho ngama-social media ngiyilunguze ngibuka into ingane yakwandoda ake uyibuze yona ndoda usho njalo njengamanje uthi ingane yakwandoda unendodakazi manje ufike ungajiya isigebengu futhi simithi singane yakho sithi masezimithi singane yakho besethu abesethu umntana wakho bangayithatha ngani yisakamajiya uzophuma na uzophuma isilima sophuma kodwa wazi ukuthi umuzi kayisho ngcolile manje oqala lo ayikho into zoyenza lapha ekhaya imukele emndenini umndeni wakho uyakubopha ukuthi wesibubu safike sangoluzwa manje usutshona thatha into yakho uyise lapho manje ayikho into enjalo lengane etholakale ngesinqale njalo umlandwane ingakho uthi umlandwane awukho umlando wamfishane ukuthi komalume amen ingakho uthi umlandwane amen ayinawo umlando wengane ulandiswa kwawo ulandiswa ngokuthi ingane mayikhuluma ithi mina ngizalwa intombi yasekuthini eyagana ithanani ubaba wami umlando uthi wayishaza phelele uba uma wabanesaba wabanesizwa angiyabona umlando lo ingane ezalelwe komalume umlanjwane kusho ukuthi yinto engekho awukho umlando ingakho wathi umlanjwane manje leyo ngane eyalapha ekhaya ingane yalithwele ingane kagogo umntwana njalo amen benyala etheni amadoda isalesiningi kuyinhlantana uyithola isebenza indoda kodwa imvamisa esebenzayo eqaphelayo engakhohlwa baboni nalungu kodwa le engaqapheli incishe umsebenzi izalukwazi abomalume zithi ngeke simningi ngono sethu udumazile athola umsebenzi abesenahamba ayokwenza injondo athengile isoka lakhe selingaphansi ithiwa izalukwazi lapha ekhaya ukuthi into yami ngono sidle imali nesoka lethu ngoba nawe uzogijima ukuthi uvusa umuzi kayisho ngono sidle nesoka lethu ukuthi izalukwazi esiboshiwe ngoba nazo singagananga sathi imali empeshe ezinye udadewethu imali yakahamba uyidla nesoka epletini azoke sifonde umfana uyotholapha ube yimbuqumbuqu ngoba yini ujaphe ekhaya ushembe usaphela ikhaya emphefumulo uthi asibuyeleni emthethweni umthetho wokuthi wena uzalele konyokolume lungisa ikonyokolume lakho mayibonke Nkosi ngoba ikonyokolume yakho ilona elangcolile ingakho uma wahlangana loyisigebengu
usukenazo igebe ngawona mhlawumbe uzubili kanti wabela lapho phela phezulu lapha ngeimoto zethu lezayisho usheba kasibisini mayibongosi umthandazo yena zethu ukuthi Lela Yesu mayibongosi yaze yathi ngenesimele vanyango yerudriver chaye useqalile uNkulunkulu chaye wakikhala empembu uzosifundisa uNkulunkulu luhlupayo imbango yemndeni obaba bethu abenza kahle emndeni omama bethu asiyenza amathongo omama bethu mayibongosi owayekhula nawe ingakahlangana nethongo labobaba belikhulayo usujafeniwe wena awuzuphula uphula Amen. Amen. Msebenzisi unyazezu uhambe na uhleke komalume wakho. Nyazezu usahleka sakomalume manje. Amen. Lokhu uthola umnyombo uthi yini yadantuma angakwazi ukuphelelisa ekhaya. Khala kahle indoda ihlali isakazi le wempokithi. Usho empela mjumane. Khala kahle indoda isakazi oshawe itibo. Kanti isakazi madoda umlilo uNkulunkulu akothiwa. Amen. Abona information kanjani uhleli ngoba sezwini. Amen. Amen. Thina sikani ushembe thina. Sibona kodwa ngashembe. Mayikhatha ukuba ngeke uzongena njengoba amshumayeli. Amen. Ithina fanele sifonele. Kodwa umshumayeli thina siphethe nosimamana. Wayikhala qotha athi ngicela ngeke lutho mina. Thina sizalo la. Akakho uzeke khona ke sekuncane. Into thina Ibuza lisema. Umhlangu kosemanje. Wazalela laba lenhlahla kodwa wangatsheleka ngoba nenkani. Waqotha njengabafana abancane beqotha. Ingakho sibatshela abafana abancane la uqothe ngadothi umlilo. Usonge inyawo noma uyigoqe njengomakoti ngoba thina sisanushenge mayibongosi. Abazaleli bakanushenge bazonke ngempilo ngoba abamezanga kahle uNkulunkulu imvelo. Imvelo wayithuka bakhonza iThixo. Amen. Wathi ushembe edali iboza lokuthi umuntu mayekhonza lokhoshonza nje ikhakhaze lona bafika uSifa afundisa ngokuthi hayi iboza lisebenza kahle uma samthatha amafuthe ngani wafaka faka amafuthe ngani khona zokumuntelisi mawa bayona imvelo imbozisi ogogo bayazi ujayiza kodwa amafutha eselesele uhlanganisa uze kumuntelisi bayona imvelo namhlanje baboshini imbuzo yokuqala ukuthi simthunga ushembe sishembe nyazwezulu siyakuthuma somandla sicela ungene emathuneni abazali bethu kwaguduza wonke inkosi wehle ngotshani lokuthi wangisiza ufuna ungene wonke amakhona uhamba waxekula nkosi lapho babethe khona kuba nathi uzofika oqala nkosi ovundle ethuneni ngaphambili umthwalo ukhona kwakhe umkhilo uzelezulwa uzothwala umhlana kwakhe uzoswele ekhaya impembu uswele ngamaqoqo amacala nkosi ubadilizo namacala ubageze bahlambulula mayibongosi lo usize olusiphethe luyinhlobonhlobo khona ngathi manje ngamina akabuze uzothibelwe isimo omnandi thibelwe yiso omnuzile kwani uthi lo kade khuluma ihlo lakhe bekhala adakali nekalunina oshawo uyise nasethuneni usamshaya uthina ngayezulu okwenzayo uwenze kakhulu ngoba uzokwenza ungasathandi ethuneni wayesho lani uNkulunkulu uzombona ngani umuntu izinto engasathandi ngokumoya wayesho kuba uzobonakala kithi esifikayo ukuthi awubona umuntu owenza yakho amen abantu ethuneni babengajulile babheke babe impande yethu bamile kithi bese beyiveza umbala wabo mina ngumbala muni amen abaze bakubule ethuneni athi mhlazana kwalashwa mina mntana nawe la amen la ilashwayo asinda mina
incwadi endleleni zabambuso wasezulwini amaRoma bangene inkolo kwakuwumbuso onkolo umbuso 11:16 or 16:11 uLushembe azibande yakho ufuna ibande yakho uthi yaphila yini ubuwena utshengisa ukuthi ibande yakho injani cela ibheke bashumayela nomihla isulu amaRoma 11:16 or 16:11 akekho namunye ongathi usindile ngizwe abantu abathanda uqonda hayi mayisuma ubhekwe imoya athi ubhekwe akekho umuntu oyamoya wakubo akekho nje inkinga umuntu ushembuhlele khona umoya oqubukayo ungenaphakathi emzimbeni womuntu uyingozi lo umuntu ushembu umoya wakhe kufanele uphahle mayibonge inkosi uphahle yitho ngoba liyaphahla alingeni kwena uma ngena kwena izongena nokufa liyaphahla liqhwele lisekele liphembele izitha lijengobe lincane mayibonge inkosi kodwa leli khuma kwena emzimbeni isuke ngabadli bethu ne isuke senganene wethu ngenzekani libe nganene wethu nango balimbi libhalwe izithixo ezithize mhlawumbe kwathiwa ikhishwe ezulwini kwathiwa manje nomsindo emzimbeni kuyohlala kanjani naye izulu kaJehova impunge yomsindo nengxokozelo yomsindo esemzimbeni izwakala kini nani senengxokozelo ezulwini bese ngisho kokwa kuthiwa kawulamlimi uyafika lapha ingane lazi yathukana agcina esediniwe esethuka angesabuye ezulwini agcine sebulele naye ngokuthi nina ngiyabakhipha ezulwini alomsindo udala agcine sebulele angekabuye Jehova mayitho mina Jehova hawo wekho koma nje bakhipha makhambo uthulisa umsindo emzimbeni yakho wawusukuza uthole isumbu manje ngane empini awusibulele hayi ayiphuma ababuya baphela babulala bezu aqala ngokwakaphume ezulwini abanye bakhishwa yithini esemhlabeni akekho umuntu ongenawo umoya wakubo inkinga siwazi umoya ukuthi unjani sizofuna sizophinga shembe sesingele bona ngale nkongo bathuthe ubabuthe inkosi yethu nini usingele bona bese babeka ngamaqoqo nangezinhla zabo abanamacala athize inkosi bahlukanise somanje bese uyathethela amacala ubaphumlomo ukuthi bawaveza amacala siwathethe shembe ngoba amacala nezisindo zawo mayibonge inkosi ababekushulingane leli cala lingani umuntu ohamba emhlabeni ivemela ukwayo noma iphuzela umfana ngeke kapha umthathi wakini ngeke fani icala nomuntu owonise unkosikazi womuntu ahlukile amacala ngoba owonise unkosikazi womuntu ubophile umndeni ngoba wonise unkosikazi eganile lo nkosikazi oganile useqoshiwe la eganile khona ngoba wena umfuthe ngamakhuba lakho wamkhwipa kuthiwa yini wamkhwipa wambiza khambeni wawashithe unkosikazi womuntu wezakuwe wabonisa ubufazi bakhe waboshwa umndeni wakhe la ohamba umganisa kaSimamane uthi wabuya manje wawusuza kuthini hayi ngixoshiwe ngonisa uMajiya emendweni umndeni wakubo lo nkosikazi uyakubopha umndeni walo owayeganile uthi wena uvamisa ikhakha zethu ikhakha isitshwaba indoda yavamisa ikhakha zemizi yamadoda hamba umangala mangalele umndeni wakini athi Nkosi umfana kaSibanibani uhambe phambi isitshwaba zethu ikhakha zethu angithi unkosikazi uvamisa isitshwaba lapha ekhaya uthisha inkomo yomkhetho leyo nkomo yomkhetho iyona ekhanda isitshwaba iphuma kaSimamane izobhimisa ingane yomuntu wena uzofika wena uzokwenza ngemithi yakho ingane yomuntu iphakamisa ikhakha iphakamisela wena iyabotha leyo ngane uyabona amacala ayasinda amacala ahlukene ngononina afuna thetho uyazi kuphela mayibonge inkosi hayi khale mphefumulo bangasesinomehlo uNkulunkulu nje ingakho esifitsheni athi uNkulunkulu nje qa sawukanye kanye hayi angiboni ukona ngahlala lekale mphefumulo singabaleka ngoba ungabona uhlipilini bamacala abanye banamakhanda abanye bawagogoshile amakhanda abo omunye umlenze uthole nehlombe uduma ngoya lo omunye uyimbuthu uhamba impethu kuye ukukhulisa njengenyoka umlandeli ushembu unaphezulu wabe balanda ushembu lapho bekhona asebele imphuthu abantwana
Zezulu mayibonkosi. Abangini vele ngeke bazabutho kwavela bavumeli. Mina ngiyabavumela bakithi babuthe ngazezulu mayibonkosi. Banika bonke Nkosi wena bangina badinga ukuwena isikhathi sokuncinisela ukuthi ngidlalele nomvunyiswa mina. Bayavumisa zange bengolisuku lapha manje. Ngoba bahamba emhlabeni bafumandu bahlala 3 years egodlweni. Fumandu bevumile sesihobweni umnyama. Phela lokho bavume nje basuke befundiswa la ukuhlanganisa ugcoba, umhlanganisa nokhohlukhulu, umhlanganise neselese, noqamo nofezele. Bese bafumandu wasakuma, fumandu 3 years. Evunyiswa umuntu, evunyiswa ukufundisa umkhuba asesihobweni lapha esigodlweni samajini. Uma ungafuni bavumele paradise bayothatha bakusekhona. Bazofundiswa ngisho imkhuba kuthiwa yabona manje umuntu wakho umphuma umqemane sofundisa ukucupha omunye umlokwazi aphumele lesithi fumanbo bathi yakho bafundise. Ukudweba phansi udwebele umuntu athi yeqa ukhulele manje ngimbike manje ngiphishike uchitheke bese sofundisa ukuthi othile zombawubuza kanjani ishulele umntwana. Imungu umntwana wabuthana tofumango bathi siyaphuma uphuma usumqema uyeka ufika ushalele ngenyongo isipikile phela lento abathi uphothula ufike ekhaya ushatshelwe inkomo nembuzi kuthiwa uphothula nenkomo zakho zihlelele zikwa zihlelele imkhuba lekade ufundisa yona yokuthupha abantu bakhushulele izisu. Amadoda abulala amanye amadoda efuningi bezawo ayikaye zibe yimpuphu bakhona ekhasinawo unduka mwankulunkulu athi unkulunkulu bamanye mathozi zohlala ihlalezo sokuvala umzolo mathozi kuzokwendaba uzugcina usuzo waya wamqambela amangu udwenene lo muntu ethi umathozi ugangile umuntu umathozi ukanga kwabo ayikho induku noma ngikayo umthathele lokuthi uNkulunkulu wathi akahlabelele ukuthi so usho lelikhandi usho lelikhethe lalinomona elalicupha abantu lisho ebuqopeni bekhanda lithi amzolo mathozi mzolo kwamabele akukhethwa ngani wena uzokaza ukukhulisa indawo uyaphetha usuzola uNkulunkulu kanti kusho lezi khoma zalini ushembuza lelikhali umphefumulo wabantwana bakhe basezulwini ukuthi sowadiliza lo mthwalo njalo mayibonkosi. Imbuzi yokuqala yokubaqoqa bonke lapho luhlobo lokuganga wabantu. Amen. Nayamacala elesini inkosi yamakhosi sizale esizwini sabathakathi nezangoma lenyanga nabakhunkule. Siyacela Nkosi ukuthi usukele bona leyo mkhuba nalezo ikhwama ubageze bahlambulule imbuzi yezangoma nenyanga nabathakathi nabakhunkulu ulushemba bahlambulule bageze mayibonkosi. Esathu Nkosi yamakhosi sizale esizwini lapho khona abantwana babebulawa ezizey'kalweni zomwe wazana Nkosi babulawa kuthiwa kwenziwa imikhumiso yenkomo khona amadoda azalwa nawe wazalwa ekhaya kuthiwa kumhlaba. Imbuzi, izimvu, inkomo, kuney'baya zey'nkunzi nezey'nkomazi nezey'thole ubaba ucebile kanti ucebe ngempungu yey'ngane zalapha ekhaya. Uthathe isikhwama sikamkhulu owakhanga naleyo nto wayithathe kumkhulu wawela waya koMozambique waya koZimbabwe waya koGhana wawulanda umdliwa wazomtala egcekeni wayesenikeza imbandela ukuthi lana after 6 months noma after 3 months uhlala iy'nkomo ey'ngaka ukuze kodliwe lezilwane ey'fakele egcekeni kuthiwa abafana. Nami uyazalo zamkhulu wayey'faka umkhulu wami wayengicanga wayenga-104 engasaboni emahleni kodwa makudume izulu wayehamba wakora nembobo le akamnisi futhi uyakolezwa nembobo le afakwe lezilithiwa abafana bakufana wathi hambile olusuku eyoluza ngayile esikoleni ngadlala engokomo kuyagoqagoqa futhi nalento agoqa ngayo kuyisigumbane lesitoli yasiwabo kanti ukuze ngaphathi kombhede omninga phela zimnyama wathi iphuma ey'nqeni phela abafana iy'ndukwane kolesihlahla lenkomo wasolesi abona abazidinga washo uyancoma luteyini mona thole indwenzi kodwa usazi namabamba ayo usazi ngempela konaka
Ngiyathatha ngenze ngilipile kuba mnyamana nje ngazi ukuphila ngani. Ngabona mina umkhulu wami ekwenza. Ifana ngoba kamizulu le ngijumpa umkhulu asoma sikopele ngina ngasenta si asifani tapu angasabona mathele umkhulu. Abuzala tukufaka lapha ehlwini. Ngene ehlwini lokuphelanga. Abuya ethele ngekelezi esikokana sonke la. Ubona bakuthoza zamaNazaretha ngabe sihlala inkosi yethu Simakade. Manje sona amaNazaretha sihlabele izithixo zabo. Ngabe ekhaya sengalo. Mina ngithi uNkulunkulu ngamgeza. Ngonyaka wezulu mayonkosi. Wayilahla ezithixo. Mayonkosi. Ushembe zakhe impula ukuthi sithi sihamba naye silandela singamlandeli nabantu abahamba bema. Athungile kwabanga nomuntu ofuna ukuthika noNkulunkulu ngangiphethe ilwane lami yotology basondela noNkulunkulu wenzani mfana manje izakwazi ngithi wenzani mfana basondela noNkulunkulu ngasizela ingane seyiqale ngayo sesikhulisa amankosikazi ayifuna ingane phela namankosikazi ayekhushulisa umlokazana abangayifuni ingane lezo ngane ziyabona labo basenazo imbamu yakho uzuphupa ingane uphukonke kene baba ingane ayibulala yena isizazo enzimkuba ubani wasunga siphula lo mntwana la awufundele bakithi masoyitholile bese ngima amfundele phela Uma ulibo luyingcwele abakini bengcwele ngoyihlo abakini ngonyoko abakini ngogogo zalunyoko abakini ngogogo zalumkhulu omalulaba nomaluma uma bengcwele ulibo lakho lumulibo luyingcwele aba-Adam no-Eva injalo inhlamba nawe-ke ngoba uyinhlambi ubangcwele uma uyingcwele impande yakho uma imithongo lakho nomidlo zakho uma lingcwele anjalo namagama nawe-ke ngoba uyikati wothele iy'thelo ezinhle ngiyabonga baba amen uyeke kufika ingane yakho ikhamba lifuza imbiza kuthiwa injalo iphume ethunjini kuthiwa nje ubona le eyiselele imoto ufuze uyise njengoba iboneke ngisikwama nje ufuze uyise abazalanga uyise kwalikwama wayithola zishiwa bangaphambili uyabona ukuthi uchungechunge njani manje ushembe siyamthuma sishembe sicela uyosifunela abokuqala abaphambi endleleni nangu umthandazi ushembe ucabanga ushembe lezihlalelo wayibhalela ngoba esiqoqele ukuthi uthiwane 26 ese-26 isibilo lezi ngaphambuka endleleni lesamphikayo ngokungamnandlela abafuna ukuzwa ubhekitele usezowathatha ipension ubhekitele zokuvula nomuzi kwathiwa naye sebekhohlwa abantu babalele ukhohlwa ukhuluma insizwa la ithi insizwa lo muzi ungakavuli ikhali mphefumulo ithi yabona uMandela lapha namanje akaphumuleki akaphumuleki sesiwenza lumuzi amuzi wami uzaqile uyaqina intensizwa waqhamuka uMandela lapha wama lapha landela inqaba yabantu ulidunyazi lokuvula lomuzi uthi uMandela intensizwa ngabona uMandela uNkulunkulu wamthekisa uMandela wamsondeza kimi ngabona ngithi imbobo zoboya obusebusweni kuwo
okazi wayeseseduze kakhulu wayelimbobo zoboya leomile ebusweni ngendlela uMandela ekhanya ngayo pha umuntu wayesethi uMandela ngiyadabuka ngoba ababuso umhlaba badlange igama lakhe ngiyadabuka ngoba ababuso umhlaba badlange igama lakhe uqinisile ukuthi kuNtobo Foundation Mandela Foundation nana kuba amazwe bakudinga abo amaphosa lethi ngoMandela laba yakhona ukuthi umuntu makathini uMandela lawo nomntoni uthi bafiya ngegama lami kodwa mina ndowe ngafa ngesikhathi ngcwatsho angazi nguwe kodwa fiya ngegama lami uthi mina ngibuse unyazi wezulu ngihlazana memezele paradise ehleni lithi ngizoya kwamashu ngiyogeza abantu abafanga ingozi amen mncane kodwa wakhuluma ushembe kuvala ukuthi la ehleni wathi ushembe ngizoya kwamashu ngiyogeza abantu abafanga ingozi wathi wakhuluma ngabefundisi balapha ekhaya wathi abefundisi bakwamashu nabo ngalelo suku bageza bese kuthi ngasaza sibuke sokwenza umdedele ngosuku landelayo bezisiyanabekelana mayibongozi uthi ngapha ngaleso sikhathi wangithuma uMandela wathi ngihambele yonke imizi yabantwana engabathatha ngahamba nabo ngaye-Robben Island laba bahambe bayofundela ukulwa impi uthi ngibuye nabo labantu engihamba nabo imindeni abafana abafa bafeqinisweni beyofundela kuba amasosha uthi wathi ambona lamfana wangakabiyo kanje ukhangele ngabi khona kwakusewuqini uthi wathi ambona umfana wakhanga ubhekele ebhokisini efake izandla ephaketheni eshala ikhwele eshonaleni ngaleyo sikhathi ubhekitela ungqongqoshe wamaphoyisa ngimzile kukhomishana ekhuluma ngathi wakuthiwa ngihlela ikhomishana kwemisuyo nawe ukosho ubala uthi wathi ambona umfana ubhekitela uhambela leyo ubhekitela naba bakube indimbane egroundini abakwazi ungena ngoba yena akezi la ekhaya emphefumulo uthi futhi yena khona ngabuyeza ukuyena ungqongqoshe amaphoyisa abhubha nje awasabhujiswa ngoba kubanjwe imbuzi asebhujiswa amaphoyisa afa ebulawa endulo amen uthi amaphoyisa abulawa endulo khona amaphoyisa lazona ungazwezi lathi sikeza namaphoyisa ayesebenzele ubandlulo ngoba ayesebenzele ingane zawo ushona ngeza amasosha emtheni ngeza abekatha ngeza namaphoyisa ayephikisana nalaba ababefuna inkululeko nayosabageza ngoba bangabantu esebenzele ingane zawo kodwa esebenzele amabhunu usho unyazi la kukhona khona iphalisi wayehleli khona nayibongozi umphetho wakho wawulapho ngo-2017 31 December unazwezu la letha lo muzi kadikali mphefumulo iphethe uthi yena umane kuthiwa ubhekitele uthi wehlele abantu abazungena ngoba kufanele bangena namaphoyisa kufanele ngena ngoba namaphoyisa afayo manje asewumthela namaphoyisa afendulo ngoba namaphoyisa afendulo uthi phunywa yoreyida amaphoyisa nawo ongene ey'motweni athi ziyoreyida afa eyoreyida nawo lokhu kokuhlasela noma ukobheka noma kodungatha igama nethi yambuka hamba nawe amaphoyisa mase kufika lapha inhlamvu ayibhekisela amaphoyisa hamba nawo atafana nongqongqoshe wathi ushembe namaphoyisa kufanele sazokwenza njengoba kwenza amasosha omkhono amasosha omkhono kwathi kwenza athole umsebenzi wonke amen esudeni sabonga abazonathawa utshwala axoshwe emsebenzini kodwa iningi lawo ayaphila kanti wayegula ngamakhanda ngoba uthi ukomanda wawo sikhula ngamakhanda nkosi nyazwezi wayibiza ethi uNkulunkulu wawo uNkulunkulu sikhula ngamakhanda ngoba abanye bethu babontanga bonomuntu uthi umuntu ohamba nawo uzakweni esedubulekile ubone ukuthi ngeke sakwazi ukuhamba bese ukhipha ibhayinethi umqaqe amathumbu ukhipha inyongo ukuze angaboli ukuze nihlale naye khona ezokwazi ukumthutha ngoba inyongo yona ebolisa umuntu uthi ngoba sasimqaqe ngebhayinethi umuntu simqaqe siyofuna isigubhu senyongo siyikhiphe
khona sohlala naye la uze ukuthi mase sithola ithuba lomndeni simthwale sambe naye siwele ngo okusonashiwa uthi sahlanyiswa yiloko uthi wesikhathi silame ugcina uqaqa yena udlenga ibindi sangaphakathi usho komanda wamasosha namanje ngiyawuthapela amaphoyisa ayingane zezifuna zomaphoyisa kodwa ziyongena esizwini samaphoyisa akula ayawazi lo muzi mayibonkosi siyacela abahlangene abasondele kakhulu namaphoyisa ongqongqoshe kenwa qacisela ubhekicele uhleli nje wahlulela akabeze bazothatha umlando ushembe khali imphefumulo unyazo wezulu mayibonkosi phile singanze kuphela sifuna zoba amaphoyisa zolode kulawuli nasona ngathi kulawuli nathanda kulawuli nasazo kulawuli ingane njalo entombi ingane intombi eyamise indoda eyizalalo umntwana yajatshule ekhaya uthi umfana usibani bani usethola umsebenzi wokuba yiphoyisa kanti kusho umuntu oyithiwa yinhlaba mhlazane wale kwageza amaphoyisa asemandulo amaphoyisa ayekubulawa mayibonkosi bantwana bahle basezulwini ngicela ukuma la ngaphambi ukuthi ngime bayacelwa abantu ukuthi bangawuthandi ngikhuluma kusekeseni ukuze umuntu athathe inqumo angene emotweni abuyele ekhaya kubo labo baphethe iy'mbuzi abantu bazonikezela imindeni yabo uma iy'nhliziyo zabo zangavala manje masiphuma abathatha iy'mbuzi akubo bayifake emotweni babuye nayemumva bayoyihlaba ngoba umke waqala wathi unikelela umndeni wakini ukuthi ushemba kawubuthe ekufeni uzokuthi angempela unyazi mayibonkosi mayibonkosi unyazi uzokuthi angempela utolanda abathwethulile landa babethelwe emgedeni benziwa iminwe benziwa imkhovu benziwa imidliyo bahamba bokulela imizi yabantu yakhona abantu abaloko bangcwatshethuneni sibenzela iy'hlangu sibenzela yonke kanti umuntu umsebenzi ulokhu ekhishwa nje adliswa amavovo aqedwe ezithiwa ngabo isinzwa sibanibani abuye azohlala ebhodleleni usewaba umkhovu waba umdikoloshe angikhulumi njalo amancoko ngikhuluma into ekhona kwakhuluma indoda lasimamani usayikhumbula eyathi uthe uyise mfana wami ngizolibabize bonke abafowenu uthi ekhaya kubo bawu-11 zazi ngo-11 uthi abalanda bonke abafowabo mayisendele kwabo kwesethi baba awulandanga usona nakeke wathi mbili sendelwe ukuthi uzodla wambili uthi wathi ngene wathi mfana wami ngibulalela uthi wabheka phansi le ndoda baqakeka wonke ubaba uthi ubaba wakho wayekhuluma kuyiwele kunengane eyiwele kubo wakhuluma kwelinye liyiwele wathi mina mfana wami ngusibani babisho wathi baba ngiyalizwa iphimbo lakho wathi babize bonke mntanami kodwa ngikhuluma into nayo uthi mayesebizwa lo mntu akekho wathi mfana wami sibani bani ngibulalela wathi ngibulalela wathi ngithembise namhlanje mntanami ukuthi uzongikhipha la ngifake khona thatha abafowenu nihambe nabo wathi hamba uthi ngabuza ngathi baba masifika emzini kamfowethu umfowethu esijikele nje ayikho leyo nto uzobona ngani wathi ngizoyibonakalisa mina futhi ngizokhomba la ngifake khona wathi ngayishile ngani uthi bahamba mabefika kubo bengena endlini ingane kwangathi iyaqhubeka lencane eyisiguqa ngamadolo wasethi bantu bami uzanga lokho shona ngani ngitshela avule lapho lekhamera wavula wathi nanto lenabhodleni ngalibona khiphele phansi livuleni uthi mabelivika phansi balivula kunezinto eziyitaputapu kunephepha elibhaliwe ukuthi jivaza uthi bantu bami mina-ke lo wangifaka la ebhodleleni 10 years ngihlendana uthi sengisizwe unyazi lithe unyazi bantu bami uthi unyazi lithe bantu bami uthe unyazi seku umoya wokugcina lo ngikupha wona khuphuthuma uyotshela ingane yakho uhleliphi ngoba lo makoti ogana indodana yakho owafundisa indodana yakho lenkuba uhambile enyangeni manje uyolanda umuntu wokugcina uzobuya wena awufake indodana yakho ivume indodana bese bekuthatha nebhodlela olujijele olwandle uyongena enyokeni yabo le yabathwele ngayo ngeke uphinde utholakala uthi bantu bami ngikuleli bhodlela-ke mina
uthi yaguqa lengalo yasithi ngithembise mntanami ukuthi lo makoti wakho ohambile onanda umuthi wokuthi akuluthe kakhulu futhi uzophuma uzomxoza uzompakisha impahla zakhe umpakishe ahambe sahlala nomuzi uthi ngizoxolela mntanami kodwa ugange kakhulu ngami mntanami ngihlalise 10 years ebhodleleni uthi ke lo mfowethu ozekhuluma la kuze kube imandla zangamxoza umbuye umakoti uthi ngithunywa ubaba wathi phuthume ekhaya emphefumulo unyazi kuphela uzongizindisa mntanami ngoba isikhathi sesisincane meke baphumelela nje uyongithatha angifake emjitshelelwa emfuleni ngidliwe le nyoka abathwele ngayo yalo muntu ongikhunkulu ngiphinde ngimthola uthi ngizelana-ke ngizocela unyazi phezulu liyohlutha ubaba lapha ebhodleleni mayibonkosi ngithi-ke bantwana bakhe basezulwini uma seniqalile nithi ngiyonikelela imindeni kuba wena oqalayo ukufika lalisisa kabi uma ke naqala nanikelela imindeni noma abethiwa nikelela imbuzo eyodwa seniqalile ngoba kuzohambe noma manje ngekho kodwa kuzohambe kuhambe basuke leli xathi losizi basondele kuNkulunkulu bakucelele ubona izinto seyihlangana usukwazi nawe ukuthenga isipili esithathu esinye imbuzi niwumndeni into efanele iqaphelele senenzile enkulu yasezulwini seniqalile nisusa abantu ezithixo zomhlaba amen abasethuneni amen izithixo zomhlaba utshwala amen uzathola kanjani amen awusapheli isithuko angeke ngizangcono ukuthi inhlalisa ukuthi impela iyakholwa kodwa hayi ugcinile isiko labo yisemkhulu indoda ngempela uma nje baphetha abakwazi ukukholwa bathatha ukukholwa bakufaka egcekeni ekhaya awusabukhaya utshwala mase waletha imindeni zokezwa amen uhlangothi olulodwa awusabukhaya utshwala mawuthi ushemba wakugezela imindeni wakho ngamele isithunzi sokuthanda omakhelwane nesithunzi sasezulwini kuthandwa ithongo lakho abaphuza utshwala ezulwini njengoba abantu bageza bafuna ubafaka ezulwini amen laba abakhosha ngokuthi ekhaya ongaphethi 3 months ingahlatshwa awuze uqala awuzugijima nje ukuhlaba manje zolithi hamba emhlabeni ngoba ushembu saqoqa labo bantu ababengaphunga kuNkulunkulu ababengaziyo abangekho nje ngomenzakini manje topic ngomenzakini ngoba babengaziyo ushembu saqoqa bo usabageza insile ukuthi besebenza inhliziyo yebulala ingane zabo bethi ababanakile abababiza ababafungi ushoko ngoba sendulo bebula wonke abangaphambi kwasendulo ngoba babenza umsebenzi bangabizwa bona akusafaneleke njalo ukwenza umsebenzi lento ayizoba kwakho noma umkhulu wakho uthi kuphela 3 months useyahlaba hayi ukumbuka le awukho umcimbi ongenalo ibizo lakho abantu inkomo nje esikhaleni owani lo nkomo inhlaba inkomo phela lethwanga emhlabeni lethelwe nje ukuzohlala umuntu wasezulwini wayimiselwe uzogcina isiko elithize mayibonkosi uzemisele ukuthi uzothetha iqala elithize uzoba umlotho kulamla abahamba bebukana ngezipho zamehlo bakhulumisana umlotho imbuzi iy'nsipho ogeza abantu abafa ngey'ngozi abafa bethakatha abafa bedlisiwe imbuzi iy'ntethelelo wabahamba bengcolisa umuzi wamadoda imbuzi iy'mpepho ukuthi uphumane abantu bakini imuphi-ke lo msebenzi okwezana mhlaba imbuzi esikhaleni uma ubuza ukuthi uyitini khona umsebenzi ukuthi uyitini itini kagogo itini kamkhulu qaphela le mcimbi elokenziwe ekhaya wathi umkhulu uma eseyiyekile ukuyenza wafa inkomo wafa imbuzi ngoba wayengakasekho wayesehlabele nawo uTikolotha abafakela egcekeni wena ukhuluma bhuza bahlabele bazokhulelisa iy'ngane la egcekeni ingane yakho manje ikhulele ujabuza unkosikazi ikhulelisa obaba ubaba ithi ayimazi umfana izomazi kanjani kuba isilwane salapha egcekeni isilwane phela sigijima siyothatha isikhotheni lapha simfaka uthando simuphe iy'monyo ingane yakho ukubona usikhotheni imuhle ayikhulelise usikhotheni ayishiye kanjalo noma sukela umajiya unomfazi ayikhulelisa ingane athi mina hamba ukhushulisa wena nawu 10,000 ingane iphuphuthenga hamba ukhushulisa usungcwile umuzi suwushiwe kanti isilwane salapha egcekeni asondliwa phela sifuna ukondliwa manje sizokondliwa ngey'ngane sesifuna
amashwile engane sifuna imbungu engane nalabantu abathwele ngenyoka inyoka zidle amashwile engane zidle imbungu engane ngakho uchithwa kanje ingane la ngomkhulu wami ethwele ngenyoka inyoka yewena sabe sesifunga nawe uzongona ufuna ukondliwa athi kuleka bambiza ngumnumzane kuleka umnumzane uzozenza imithe zonke lengane kodwa ikhushulizisa ngani kanti befundwe ibona mntazana wafike ethuneni yabo cela uNkulunkulu angivumele la inkosi kusisa indlela ehlanu phezulu amen ucela umvangeli abeke bele inyama ezisiphethe inkonzo ngoba ngisebenza lapha ekhaya mide cela ngisele imbombo umvangeli wenkosi inkosi kusisa izizalo amen ngasemthini bakwaNazaretha ngiyabonga ukubona ithuba lokuba angina ukuningi akukho okudlula lokhu osengene endlebeni ayithe enkulu kangaka esikhulisile sikhulile ngeminyaka kodwa ulwazi lufishane namhlanje uNkulunkulu sikhulisile sesazi ukuningi besingakwazi engicabanga ukuthi noma ubani ngamunye uyacinga manje ukuthi angithi mangisuka lapha ngithathe isiphi isinyathelo ngoba ebesikwenza asazi besenza nje noma kanjani hayi ngendlela kaNkulunkulu hayi ngokholwa umoya ingcwele manje sinonyazi phambi unyazi luNkulunkulu weNazaretha ake ngisho lokhu nje la lungisize khona ngelinye la ngathi awu ngiyabonga ukwazi ukuthi kanti abakithi bayalwazi unyazi amen waka majozi emaqadini kwamaphumulo ngelinye la ngigule kwazi impela ngaze ngasuka emsebenzini ngayohlala ekhaya ngafika ekhaya ngalala phansi ngiphethe umlenze nje kunomlilo nje lapha emlenzini uyashisa lo mlilo angaze imvamisa indoda iyaqinisela mayigula mina kwangaqiniseleki ngakuphuma inyembezi phela zaza ehle emadevini ngisho ebusuku ngivuka sengilala endlini yangasenta lekuthiwa ugoqa standards sekuthi ebusuku njengoba ngilele kulendlu nje unkosikazi ulele lapha ngaphesheya ungilalisile kuyo lendlu lesishisela kuyona wena hawo ngiyabuzwa ebusuku kufika abadala kuye ngizokwenza njani ngoba kushuthi sekufuneka ngisukume ngishisa impepho angikwazi ukunyakaza ebese lishizwi lakhe khona lapha athi hayi siyakubona ungabusahlupheka lempepho size kuwe usho ubaba mkhulu ozala ubaba ngiyadabuka kakhulu ngalabo abatshelwayo emabandleni abo ukuthi umuntu ongasekho uyidimoni ngidabuka kakhulu ngoba bakungcwabe emgodini uphila hawu baba mkhulu kwenze njani uthi ubaba mkhulu hayi size kuwe sesambile njengoba ugula nje kade sokubika onyazini nasi ndiyabona kanti ushepo njani kanti abakithi bayibona lento engiyo ngibuye ngicabanga ukuthi mhlambe ngiyizele ngesingami nje uthi kade bekubika silethe nasi sibusiso litheni silenkosi inkosi ikubusisa uzophila bathi amen ngafuka ngahlala ngezine bayakhala khona inyembezi zenjabulo lezi ngesilungu abayibiza ngalela gama inyembezi zenjabulo dijatshilisa nje ukuthi kanti bakwazi ukuhamba beyoguqa phambi konyazi lole ngilikhonzayo bangibike bethi ngiyakhula bakhipha izwi lathi hayi uzophila ngitsheleni ukuthi inkosi ibuye hawu ndaba mpela ngaphila ayibonge inkosi hayi lamazwi esiwezwayo ngoba zenkosi asicela ukuba uNkulunkulu akasiphe izindlebe silizwe lelizwi lakhe ngiyacela ukuba sibuyele sibuyisele uNkulunkulu ngesihlabelelo samashumi amathathu
Ngesihlanu Nkosi yakubusisa ukuphakama kwabantwana. Baba wethu osezulwini angibheke wongithande ungasibeki engizenazo azingi ijabisi